Z ohľadom na toto, že u društve ešte vše isnujú predrozsudky ku duševno chorým osobom, za hasnovateljoch doma u Čurogu včerajší deň malo kremne značenje, ta za hostov u ramikoh robotnej terapiji pririhtali skromni darunki i prihodnu programu. U dome sme sceni 200 osobi zostali iz Srbiji, da jedni tam prevedli cali život, da jednih naštivjuje rodzina, a da jednih ih najbližši calkom napuščeli. Sušnosť ich zmescenja u tim, že bi poriadnje dostali terapiju v oni šitski u tak volanej remisiji, co znači, že normalno funkcionuju i daraz ne možete obačiť, že medzi njima jest chorih. To duševni horotniki, ktorí majú rozlični úrovni potrimovky. Dom od 2014 roku u procesu transformaciji, dzekujúci sredstvom zo Evropskej uniji, potrimovky resornoho ministerstva, pokrajinskog sekretarijata, lokalnej samoupravi i donatorom, vošol do projekta davanja usluhov bivanja za potrimovku. Na počátku ta potrimovka bola veľa vekša, pokľa oni ne postali samostojnejší, a teraz to dára zljem rozvarka, keďže prinješe dňová terapija, a keď potrebne ostávame i dlúžej. Provadzíme ich potreby i sprem toho im dávame potrimovku. Za teraz zvonka domu u 4 okremnih budinkoh u Čurogu sme sceni 20 osobi, a u ceku budovanje 2 hižog u Žablju za išće 8 osobi.